پنن زیو پنن کت وچھن والن تو بوزن والن میانہ طرف لول برت تو مائے برت سلام ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومید چھم تھی ساری ٲسِو ٹھیک پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ تھٲینو صحیح سلامت یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ پاے چھِ زِ مےٚ چھِ اکھ سیریٖز اکھ شروٗع کٔرمٕژ یتھ منٛز بہٕ کٲشرٮ۪ن صوٗفی شٲعرن متعلق کتھ چھُس کران پتھ کُن کٔر مےٚ شمس فقیٖر صٲبس تہٕ وہاب خار صٲبس متعلق کتھ تہٕ آز کرو أسۍ بیٚیِس أکِس پایہِ بٔڑۍ شٲعرس متعلق کتھ ییٚمِس ناو چھُ احد زرگر احد زرگر صٲب یِم زن چھِ أمِس اوس اصلی ناو عبدالاحد زرگر تہٕ یِم زایہِ 1842 عیسوی منٛز عبدالاحد زرگر چھِ 20مہِ صدی ہٕنٛدٮ۪ن شٲعرن منٛز سٮ۪ٹھاہ تھوٚد مقام تھاوان مٲلِس اوسُکھ ناو غلام محی الدین زرگر کہانی شال وننٕکۍ اوسُکھ خاندٲنی پیش روحٲنی تربیت کٔرٕکھ گۄڈٕ عبدالکبیٖر کاوڈٲرِس تہٕ پتہٕ میٖر وایز امہٕ صٲبس نِش حٲصِل تصوفٕکۍ ٲوِل تہٕ زٲوِل نۄقطہٕ ژیٖنِتھ سٔزِتھ تہٕ سٔرِتھ ورتٲوٕکھ پننہِ شٲعری منٛز سُہ تہِ وۄژن غزل مرثی تہٕ مثنوی فارمہِ منٛز تِہنٛزِ شٲعری منٛز چھِ رِوٲیتی صوٗفی شٲعری نِش ڈٔلِتھ رمز کنایہِ استعار تمثیل تہٕ تلمیحن ہُنٛد ورتاو چھُ بڑٕ فنکٲری سان ورتاونہٕ آمُت زرگر صٲبنہِ کلامُک کُلیات کوٚر تٕہنٛدِ فرزن خورشید زرگر صٲبن 2006 عیسوی منٛز شایع عبدالاحد زرگر صٲب سپٕدۍ 21 نومبر 1963 عیسوی منٛز رحمت حق تہٕ آیہِ آبٲیی مقبرس اندر دفن کرنہٕ امہِ مزید ییٚلہِ أسۍ احد زرگر صٲبس متعلق کتھ چھِ کران اسہِ چھُ ننان زِ احد زرگر صٲب یِم زن یِم ٲسۍ واریاہ تھٔدۍ شٲعر امہِ لحاظہٕ کم کاسہِ فارسی تہٕ عربی تہِ پوٚر یِمو اوکھُن صٲبس نِش تہٕ تصوفٕچ تہِ ٲس یِمن پوٗرٕ پٲٹھۍ زان تہٕ یِمو روٚٹ پانہٕ قادری تہٕ قبروی سلسلہٕ واریاہ طٲلبہِ علم آیہِ تٔمِس نِش تربیت رٹنہِ تہٕ تِمن سۭتۍ رٔلِتھ اوس پرٛٮ۪تھ برٛٮ۪سوارِ دۄہ مجلس سما کران احد زرگر صٲب یِم زن چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِہُنٛد کُلیات وٕچھان چھِ یُس زن یِہنٛدِ فرزن صٲبن خورشید صٲبن یُس زن 2006 منٛز چھوٚو کُلیاتس منٛز چھِ شٲمِل 213 وژن نعت منقبت علاوٕ چھُ یِمو اکھ نوندُن تہِ لیوٗکھمُت اکھ نوندُن یُس زن یِمو لیوٗکھمُت چھُ سُہ چھُ 12 لنجن منٛز تہٕ یہِ اکھ نوندُن چھُ واریاہ مشہوٗر اکھ نوندُن یُس زن قٕصہٕ تِمو وژن فارمہِ منٛز ووٚنمُت چھُ یِدوے تٔمِس برونٛہہ تہِ کینٛژھو شٲعرو یہِ قٕصہٕ نظمومُت چھُ مگر تٔمۍ چھُ یہِ زیادٕ منصوٗب بنومُت تہٕ کِردارن ہُنٛد وۄندٕ محسوٗس کٔرِتھ تہٕ مقالمن منٛز زُو أنِتھ چھُنہٕ یہِ زیادٕ دلچسپ بنومُت یِم زن احد زرگر صٲب ٲسۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ یِہٕنٛز شٲعری یِمو چھِ اکھ مثنوی تہِ لیٖچھمٕژ یتھ زن ناو چھُ گُل تہٕ سنوبر احد زرگرٕنۍ شٲعری چھےٚ رمزن کناین تہٕ تمثیلن منٛز شٲعری اتھ منٛز چھُ گٮ۪ونُک مُدا خاص کٔرِتھ غٲلب ییٚمہِ کِنۍ قٲفین تہٕ لفظن ٹکرارچہِ مجبوٗری کِنۍ اتھ منٛز اضٲفی ابہام چھُ پٲدٕ گوٚمُت توتہِ چھِ احد زرگرٕنۍ کینٛہہ بٲتھ سٮ۪ٹھاہ مقبوٗل گٔمٕتۍ رنگ بٲلۍ ڈوٚلُم تازٕ گُلس سُے مےٚ دِلس کان سنگ کٲلۍ ژوٚلُم رازٕ بلس سُے مےٚ دِلس کان نارٕچ ریٚچھ چھَم جسمہٕ گُلس دم بدم تیزان پارچہِ زٲلنم سوٗر ملس سُے مےٚ دِلس کان تٔمۍ سٕنٛز شٲعری سمجھنہٕ باپتھ چھِ تٔمۍ سٕنٛزن محبوٗب علامژن ہٕنٛز زان ضروٗری یِمن علامژن منٛز چھےٚ سیٲحی ساروی کھۄتہٕ اہم علامت یِمو علامژو علاوٕ چھِ تٔمِس نِش سارنٕے مانین ہُنٛد آگُر شٲعری ہُنٛد مُتقلِم بہٕ یعنی بہٕ یُس گۄناہن تہٕ ثوابن ہُنٛد حرکز تہٕ جموٗدُک آسنُک تہٕ ناسنُک مرکز چھُ بٕے موجوٗد در زمیٖن و آسمان بٕے صُبح سُہ ماہ و مہر پرزلان بٕے دۄہ تہٕ راتھ لوہ قلم کار ساز کس دِمہٕ سجدٕ تہٕ کس پرٕ نٮ۪ماز احد زرگرنہِ شٲعری منٛز چھِ استفام تہٕ بغاوت رٔلِتھ پژھِ ہٕنٛدِس شِشنیارس کُملاونٕچ کوٗشش کران مگر أمۍ سٕنٛز پژھ شدیٖد احساسٕچ شٲعری چھےٚ رسمی بٲتن منٛز رلہٕ گٔمٕژ احد زرگر صٲبس چھُ حُکمہِ کُفر تہِ دِنہٕ آمُت اکہِ لٹہِ نہٕ واریاہہِ لٹہِ گُل سنوبر چھِ احد زرگرٕنۍ کُنی مثنوی ییٚمیُک قٕصہٕ تٔمۍ اُردو مثنوی پٮ۪ٹھ اوٚنمُت چھُ قٕصہٕ چھُ ژھوٚٹ پٲٹھۍ یہِ زِ أکِس بٔڑِس بادشاہ سٕنٛز رٲنۍ گُل چھےٚ ژوٗرِ ژھیٚپہِ نیران تہٕ وۄکھٕ زنگیٖن سۭتۍ ہمبستری کٔرِتھ واپس یِوان تہٕ لوٚت پٲٹھۍ پننِس رٲنِس لرِ شۄنگان
زن تہ کینٛہہ گوٚو نہٕ مصنوی ہُنٛد موضوع چھُ زرگرنِس بٲغی مزازس برہہ آمُت مگر 56 وُہُر آسنہٕ کِنۍ تہٕ لُکہٕ کتھن کھوژنہٕ کِنۍ چھنہٕ تٔمۍ یہِ مصنوی پننِس تخلیقس آزٲدی دِتھ لیچھمٕژ مگر تہِ کٔرِتھ تہِ چھِ اتھ منٛز واریاہن جاین تھٔز شے ٲخٕر سپٕدۍ زرگر صٲب 21 نومبر 1963 عیسوی منٛز رحمتِ حق یہ مختصر زان عبدالاحد زرگر صٲبٕنۍ أکِس نٔیِس ویڈیوس منٛز کرو بیٚیِس أکِس صوٗفی شٲعرس پٮ۪ٹھ کتھ توٚتام تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایس حوالہٕ